Lokho bathi indliyawa 10:04 Ukhozi FM woza la. Njinji Ukhozi FM nawe ngiyeza ukuthi woza la hlala phansi. Njinji yakubiza mana nomuntu omkhulu hlala la. Hawu amtidwe embuzi. Hlala phansi. Wena mfana uba ukhawulani Zulu ukhawulani Zulu enkandla woza la. Lokho uqhusula amehla sengathi bakhwela hlala phansi. No 3 nje. Ukhozi ngapha unjinji ngapha. Fixe namasende manini manje. Hawu, namasende. Hawu. Hey. Ukhozi FM. Yala, tshela mina. Ukhozi yabona ngeke ngayivula lento okuthiwa Ukhozi beku isonto kuzoba unyuye. Balandeli bokhozi abafana niyancetheza. Nikhombisile ukuthi Ukhozi lungamasimba ngempela. Niyazi? Khona senithi ngaso ngobani mina angeke umsakazo Ukhozi engimaziyo because Ukhozi walete wahamba ubhodloza kulona angithi ubaba ubhodloza okanye umkhulu ubhodloza kwangaba Ukhozi kwaba iANC lamasimba lawana kahle iANC leyana akusiyo nje Ukhozi kwahamba uba ubhodloza lapha lento yasala nje iANC iANC ngamasimba lento yana udoti nje Sancatheza ke senithi hayi manje nansi ingoma imvilophi ningasancethezi inqamba manga nithi haya siyazi nje le envelope ukuncetheza anincethezi nezinja nina awu ngeke bafala ngeke mina ngeke mina niyancetheza cause nje mfethu wena Khozi mfethu ngeke ukubuza kungaba njani uma sonke siyi South Africa sivela Ukhozi singalaleli isidalo nje sivele sivale ama radio siyogqisha eGagasini na ku East Coast siyele abantu bayindawo ezu4 abangasazi isingisi ngoba phela uGagazi ukhuluma isingisi na ku East Coast ukhuluma isingisi labana lebayindawo ezu3 abezu4 abasazi isingisi so abantu basempendle salane Ukhozini lweni inkandla le emsamo salani Ukhozini lweni umtubatuba salani entweni yenu uphongolo lolu nalo salani Ukhozini lweni thina nje bafana bakithi esathi singisi ngeke bafana siyohlanga ngagagasi nje isikhosi nje angivaleke lapho wenje mfana hey ngizwile manje bafana abana lezi bafana mayiphucuka ke anosola umgibe ke bafana sengizwile kuthiwa hayi ingodiso kanjinji bafana bakithi hayi kulezi insuku iyajabula uthi unjinji usekwazi ukubuya emsebenzini enomfutho impela akwazi ukusebenza hayi ngikutshela wena uthiwa nje umakoti ujabulile impela ngoba akabe uthi inkunzi bifike amandla phele Ukhozini uthi bephela kanjani ke Ukhozi lamandla angasi ke nami angikho lapha yabona kodwa ke leyo ke mayiphucuka anosolo umgibe nje sho danko khanzulu uzalafana la ona khanzulu walenkandla lo musi kaNdaba ezitha okhanda ithuna egcekeni lento ekhanda egcekeni ungathi uthi ithuna ngathi nje lento ethiwa itshe ngathi uthenge iTomstone wokhanda ithuna emzini waZulu enkandla abakuzulu enkandla la mfana wami lo nyanga ngoba uthwasa nje ngicela ukulima ubiyeke lento lekhaya hamba uyayigqebhula uma ungayigqebhuli ngiyaza mina ne-TLB ngiyisusa because lento yenza umshophi lo yana oba ngekhaya wena Zulu wena Khawulani wena yena into yakho sengisilima wena lokhu uphetula amehla abantu lento engakwazi ukufunda ngisho ama comment le so uphetula amehla ke manje lapha ungazi ukuthi lo muntu yini ayibuka ngabaya kuhla lento yakho nje kunyalo ayiphele nalabantu abafaka kule panel bakwenza isilima lonke must come to an end kusho mina umgibe wayifela ngeluselela ngisentabeni komanje uma unenkinga nami uza la ekhaya amandlakazi ukushaya mina uma unqena ngifimbe ku freeway N3 ngiyahamba ngolesihlanu ngiyavula emsebenzini mhla ka8 eGoli ngizophuma ngo-N3 ngidlule eThekwini ngiphuma ngo-N3 mona onenkinga nami ngivimbe ke-N3 ngikubhoboze mina uyisa wena uzenza isilimo umdala kangaka ha uhlangana rafu wena le rafu le mali ethena hamba ngabathule ekhaya
The law must come to an end. Danko, Valenfan, I hope you understand.